Kwa tugeni mutugeri Omero TV tutegera mantura za karindene ankathiti chiatoro kiriro na arua na tabadrende na kathiti The Daily Nation na kathiti ya The Standard irata kwa dhato kimureka urago kariro kiro na arua mbicha irachi edreto chire kathiti ne karatasi ne kambere kirin kathiti chio ijire karatasi kambere kan kathiti The Daily Nation kurina mbicha ya gekosi kana panel irera dero kidhuro na kunyuzo mu mantu kwegoro baba ne baraba kedro bagitigira ne bakudhura commissioner barwangi ro kuringithia kura za ndegorone ne ru IBC ko kure na tabaradu dirwego na baba na ndebo bakedra bagekara ndegoro na bedrwe bagedhura commissioner ba IBC ndoko na mbija chio ndaza karatasi ne kambere ngathiti The Daily Nation na mbicha nerea muliki mono karatasi ne kambere ngathiti The Standard mbicha muliki mono karatasi ne kambere ngathiti The Standard kuri na mbicha yora wali munini wa rais Rigathi Gachagua na nkoroki mbicha yora ni rais Kagita Nagaka William Ruto ni ara kuandiki bare knuckled atongere baba bo bari nande ne boneke ne kwizira bakimananiria kyo mechamani yonde ni ara nande kugwerikana ati Gachagua nona kene kwedro akimeneria Ruto non tubamanto jegie nkukumo na undene ikulu nene ya rais ne ara kulingana na Gachagua ka kulingana na karatasi ka kambere augete State House is the real center of corrupt activities. Gachagua augete ikulu nene ya rais niju kananio manto jegie nkukumo sikuendelea na kiwango hiki nene sana kwa oria president edro agitegera we mbere edro akimeneria tongera bangi ewi mbichoka meno karatasi negetuka mbere yegi Gachagua na Ruto Standard tomba ni ngathiti ya The Daily Nation otaranda gutariria kuri na mbicha tia barabara thurirwe gikundi kira kirathurirwe irego to panel irera thuriro gutigira na ndipo bagakara ndiguru bathuje na bathure IBC commissioners barabaka thura bageta na mbere na Rwangiruru kwena ko Kimuli Evans Misati Nicodemus Kipchirchir Tanui Andrew Adams Olo na Daktari L Nelson Makanda korena inya madam kana Miss Kiome Linda Gaki nyamana director ndene gikosi kiki ngekurekanagia madam Kiome Linda Gaki kirikithrono kithiru noe wari munini wa Mithikalenturi bakirura gitike o governor ndene ya county ya Meru no are munini wa Mithikalenturi bakirura gitike o governor ndene ya county ya Meru ko Linda Kiome Gaki inyamana director kithurwo ari ndene gikosi kirege kethro gikara ndigoro na kubangania na kumanya makamishna baraba kethro bageta na mbere na kutongeria IBC ne bariku karatasi ne geto ka twire kulero thinning payslips dampen civil servants car ownership dreams payslips marija ritinguge badrikari kuririkana ne payslip chao tirita chinyiyaga uraba gotabakire yago mbeje chao tirita chigitawa non tubo taxi ira tirita chigekwa ndirikari gintu kire nande gitumite bo kujukia loni cha kugura ngari kana kujukia loni kujukia ngari loni cha kugura ngari chikabathe na sana kuririkana Kagita Nagaka aritingo baraba nge bathirikari batikomba kinya kujukia ngari ya chujukuwa cha loni mtu akaraga mpari o mweri bobone kulingana ya payslip cho kwethiro nande chinyi sana non tobora bakwethira bakigitangwa rugono rukarona karatasi negatwiri kulingana na chonkoni bro kathiti The Daily Nation brona ni agento gwitwa new statutory deductions kugitangwa kwa mbechere jitete chigekwa nikienda kusupport miradi ya Rais William Ruto miradi yeze ita universal health coverage affordable housing ize netumite payslip charity ngwa thirikari kugitangwa monka gechunche ke 45 45%. Thirikari ni aretere mubango jwa chief aria omuntu okugitwa gechunche kya ijere gatanta mugwanja thirikari yareta mubango jwa housing ara muntu okugitwa gechunche kya gatanta ithano na nkoroki iji ni moche ire agukurikana chikugitwa anto ge payslip chiao ara gukurikana na ndeshifu ne yethero kijukia kanya ka NHIF ara mbere gukurikana employees iba ita katika chiringi 150
kweta shilingi 1700 ende na ande sifueze ke baraba kuona shilingi ngiriye kana monka milioni yemwe na ande baderia katika ngiriye mwe na 50 monka ngiri 25 kiri mambo za ugima ko kurerekana na ande ko gitangwa kwari tengo badirikari kiri epesiri puchio kwini nya NSSF ile ari shilingi 100 ya umbere yongereka monka shilingi ngiri jere iganare mora 60 iu nenge nyinge ichi kuonekana kwethirwa chikitumana ndari tingo badirikari nonte bako gitangwa bonane bakare monande kwethirwa bakijoke kinyaloni chiangari ukona rukono karatasi ne gatwiri karatasi ne gatatu irukono rwegie nchera hizi ne ntere iriko inchera hizi kene Tawundanyi main prison ntere che Taita Taveta County karatasi ne gatatu ukona rukono rwegie nchera hizi nchera ya Wundanyi main prison na county ya Taita Taveta County Nyarabo kuwekana nande anene kana arungamiri banchera ajande gurune na moromo kumakire headquarters chianchera ibede tabaki bakiringa kambe ntere chenchera hizi ya Wundanyi main prison na bobo ne kodhidhi ochonkoni nyuma ya abungwa muwanja kana no abungwa banana kwethiro bakimatoka ku manchera hizi ntuku Jumamosi utuku nande mabidha nene bakurungamira nchera ndeguruni bedri tabageta monka nchera hizi na kodhidhi ochonkoni nekenda bamenya nate abungo banana bedhira bakimatoka na kura nchereze ntuku wa Jumamosi utuku arugono ro karo na karatasi ne gatatu kurerekana ati abungo baba bombera kumatuka kana ochonkoni bro boteta na mbere ibo kumenya kwethirwa askari barabara nduti utuku bom no bedhirwe bakigwatikana na yitira kuotetheria abungo baba kumatuka kuringana na rugono roro ariga karatasi ka gatatu ndene kazite The Daily Nation kurerekana ati abungo bange ibo baringira ripoti abungo bange bo baringira ripoti na kwera polisi kwena abungo bamatuka kurerekana bamatokere madhaja thaithano na ndeka 40 cio tuko thaithano na ndeka 40 cio tuku ira abungo baba bombera kumatuka ntuko Jumamosi na bamatokere kagita na kare askari kana bidhaa bago karianchera abonaga mubira abedha bawo karanchera kudirikana ibonaga mubira jero yanda kagita zaum zwari katika timu ya Real Madrid na timu ya Real Valladolid kudirikana ni kagita na kauna ande askari ibonaga mubira jozo na ni abungo baba banana hapa mbira kujikekanya hako matoka na nyumene abungo bange beta baringa rivoti na kuwa kwe baba matoka na bambye kuchuwa kulingana na rugono rudo kudirikana abungo baba bagitira kibati iguru kuyo kwari na ka weakness kidogo wa kibati neo bedera bakagita na bedera bakimatoka na ndio chunkuni boteta na mbere na kuririkana naruwa ogoro today evening irio kukadha kwemanyakana kadha chunkuni bo kadha bimanyakana kwethira askari baba iba tethererie kumatoka kwa bungo baba kana batatetheria kumba naruwa ogoro chunkuni bo irio kadha bimanyakana nyarana ndiko kuririkana kire abungo baba banana bathatu ntuku wa Jumapili kana ntuku wa kiumia bekirwe mpine bathatu bao lakini bo bange ochonkuni no botete kani betete na mbere na kuchwano nabo iri onorwagie nchera ya Wundanyi main prison ntera Taita Taveta na area abungo bedhira bakimatoka utuku kagita na kare askari bonaga mubira utuku za majana dhana madhaja dhana ndeka 40 karatasi gatuna ngatheti renjare ne kwenga The Daily Nation karatasi gatuna mutegera wa Meru TV kuruga race against time for election electoral body kikosi kanenge kuundikira kirathuriro na kunyuthu mumantu kwegoro kireke kethiro kikithura makamishina ba IBC ingotaririe na kwera kinya umobone linda kiome uria wari munini uria wari barungamina mithika lentori kire guchwa giteke ungava miro no mwagi kundi giki bali na ntuko 90 wachikira kire mieri mutegeri imeri 3 irana ndeba nankire kutigira neba kuthura gikosi kia IBC kana commissioner ba IBC barabagata nambere na kubangania manto kathumba jege mianka na nguruki kubangania kithurano kia mwaka jwa 2027 kuna ndo kona ambicha ntu baba baringi bonde
panel ira yathuriro yagoro negera ndikethero igichwaga commissioner baraba geta na mbere na ge panel ezo kona baringi mbicha bari na judge munene tawe Justice Martha Koome okona rugono ru karatasi ne katuna karatasi ne katutano nyaraba kuga nande kikosi kiki kyanto kenda anto bayere ba umeta ki Parliamentary Service Commission umake Law Society of Kenya ngwete kiozo nilinda umake Institute of Certified Public Accountants of Kenya bayere ba umake Interreligious Council of Kenya na kuri na umeta ge Political Parties Liaison Committee badatu bo mandem onande uno badara bakiduro na bo bakarende guru bathuje na bategere commissioner baraba kedra bakidura betide na mbere ruangiro IBC rugono ru kano karatasi ne kaugatona na karatasi ne gatutano mutegere Yomero TV karatasi ne katutantatu mbicha ya monini wa Rais Professor Kithure Kindiki. DP pushes for talks in governors COB bursaries deadlock. COB ni na ndeto kategera rugono ru rwandikiri mtu kumenya kanata Daniel Ogeta karatasi ne katutantatu munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na warete kwithira kuri na rwaria katika controller of budget Horaji Keneta Margaret Nyakango amwe na mangavana bonde ba county na bobo ni nyuma ya kwithira kuri na kurega kugwatanira kiri bursary charitwa irachi kwithira chigitumo ndene ya county county bursaries to students na ndike ndikena warete kwithira kuri na rwaria katika governor na controller of budget Madam Margaret Nyakango nikenda bakamenya imbie kurenge nige nontu kwina thina ya kurekerwa kwa bursary charitwa bursary achethera chigikinyira kima county. Professor Kindiki akiaria ntuku yegoro kiri muchemani ojo 26 joroje kumyakanata Intergovernmental Budget and Economic Council ndene enyomba yawe Rutero Karen Kindiki na rombe tetariji chio ijire kwa karande guru na guchwa ntayira ya thina yizi ya bursary charitwa county rugono karona karatasi ne kau araugeta ndeba araga kudura bage karande guru mtoro kumia na ritobaraba kudurwa bagitegemea mbeche yichi batethia kurekana thina yichi cha bursary cha mbere kagita na kara Dr. Nyakango urani control of budget aitherwe akirita watho ki county chion the 47 na kubera batige kwithira bakinenkanira bursary kiraritwa nyona ndikuchane che umere katika kama governor na control of budget kagita na karea Nyakango control of budget edera kirita watho kema governor pondra kubera batige kweza na bursary kiraritwa nando kona rugono ruru ande kendike atonyera tamanto sasa nakugana ande atababa baye batara karande guru control of budget na governor nikenda nande mbeche hizi tiari tocha bursary chigomba kudhirwa chikimenya ora chikedhirwa chikigirukwa karatasi na kama kwanza ngategera nkona mbicha Rais Ruto bali na rais wa ndegoro kuna rais wa Comoros kumekata Azali Asumani, kuna rais wa Guinea Bissau ujikeleta Umaru Embalo na kuna Taye Selassie uzeni wa Ethiopia, kuna John Mahama wa Ghana na kuna makaridikiti wa African Union kana AUC ujikeleta Musa Faki bonda baringi mbicha imwe hagitana karabara na mochemanio ndene ikulu nene ya rais ukona mbicha haba karatasi nekatonano na raba kuga ati African presidents outline plan for the Africa we want atongera baba haba karere ndogoro na kuri na mibango iriyo bakimangania gento kegwitwa the Africa we want bari meta the Africa we want kuri na mibango bagweka gutigira eba kweta ugaruku ndene ndogoro kana ndene ya Africa kiremanto kadhumba inarako ikara muchamano tutu zuradi ndene ikulu nene ya rais muchimune jo Nairobi rabara tongere tunembo nimbo kadirigete wa AU kagita na kaum Rais Ruto akiaria na ugete ati agatigera kuthia komiti ya nto batano ire komiti ire gathirwa igitegera manto jojo na jangiza maingi kile muchamano jojo kurarinyana munini wa rais Professor Kindiki ikurai na waziri munene Musalia Mudavadi babarari amwe kile muchamano jojo ukona rogono runa jira intareru
gutegera ke mantu jamwe tijara bara tintu kwegoro ni amwe na mantu je githire kana peace infrastructure muno kire barabara na into binge bibinge na mantu je security fund na yes mantu zaum ija moja zara bara idira bakari yantu kwegoro kumanya rugono ro nguruke karatasi ne katonana ukarona nyarana ndeba kwa kuri na mebango ya kuthithia gintu kuthithia gintu bagwita the Africa we want ejo maba mochema na jorari ntukwegoro karatasi ne katonana gashagwa ariuga we will scrub the housing levy karatasi ne katonana gashagwa ariuga we will scrub the housing levy aruga bakeberia housing levy iraithire tuge kwa thirikari ya Rais William Ruto urare munini wa Rais Rigathi Gachagua na ugete ati nakoraniria na rutere ruga na thirikari na atongeria barutere ruga na thirikari nikenda bakathithia ngwataniro inene iria keberia Rais William Ruto gitine mwaka na 2027 kuringana na rugono ruru handiki karatasi na gatonana Gachagua ura wethire twagika wirane bwa kwijana kiama kiawe gikieru ntukwegoro na arugire ati ari tayari kwethirwa agichiethana nikenda akeberia Rais William Ruto gitine Gachagua kuringana na rugono ruru arwaro andiki ni Kelvin Cheruiyot augite agachitaniria kana aka sacrifice everything for the sake of removing Dr. Ruto from power uno Gachagua agite ntukwegoro agabona hanja baringi mbicha na bamba batongeria barutere ruga na thirikari bare mutongero kiama kiawe Kalonzo Musyoka kwina Eugene Wamalwa wa DAPK urode governor wa Senator wa Kakamega Cleophas Malala na kwina unane wengine na tongera bange kwa barutere ruga ni na thirikari okethero kebona irugono rwege siasa na utongera bara bwithe tabogetana mbere za ndigorone rugono rwa 10 irugane rwege arethi bonde mtorawe na ndide ciawe na urokwenda kumenya manto jegie nchanchamo ire kwerekana ikethero ikimuntano ngombe ni thirikari ukethero kigora nkathiti ku the Daily Nation okona rugono ru karatasi nege 10 nyarana nde gukwerekana ati nchanchamo eze ire kethero ikimuntu andithia yekurigere murimo jo kumya foot and mouth chonko ni baruga inchanchamo safe eteno gwati no boreko baba baraba gutwa national vaccine maker mtu baraba ko kana tobete ni experts bara bako ndonda vaccine yezi bagete vaccine yezi ete ina madhara noje riku kiri ndethia na kinya kire binadamu kagita nikakura ukethera maybe ukira nyama hizi kana ukenywa ria riri bobo je takagita na kana nchancha mwezi idire to kiringithanwa na gento kigota methane reduction plan ukona aja ukona Kenya Veterinary Vaccine Production Institute mwerekeria waje keneta Alex Sabuni nagwete sample ya nchancha mwezi ya foot and mouth muri moja foot and mouth kakita ne karere dero kithithirua uchonkuni ndene ya lab ndene muchimone jo Nairobi kona na ndeba kiuga ati uchonkuni boone ni nchancha mwezi tena thina no iriku na rana nini kagita na karana ndeba kuromba ari mibonda gwitekeria ndije choche dora tigeta na mbere na ko muntu wa nchancha mwezi rogono ra okay matudege mirimo karatasi nege 10 kuririkana county ya Nakuru ni dire togetongeria kile murimo jo mpox county ya Nakuru ni tongere tike murimo jo mpox at least 8 urban centers in Nakuru itidire togetongeria sana chia hotspot chia murimo jo mpox kulingana na uchunkuni property tinkaditi ya Daily Nation ebugete kile mieri thato ikurukite ndere mwanya mono barabara Nairobi Nakuru gwete Eldoret na rarori irache chika matamiri gwe merito chida chigerungama kesi nyingi chigotha chiripota cha muro mojojo mpox ngento kana ndike kwerekana thirikari nitete na mbere na guchwanchanchamo ya komunta anto nikenda kurigire muri mojojo mbere tetankadeti ni The Standard tutagere mbicha ya cartoon tukwa narwa mbicha ya cartoon ne kwana ni ya muntu mwaza muntu zo akarime thene na uniki kuguru
auneka kogoro akarime thene yandiki NCIC akarime thene yandiki NCIC na au ariuga on politicians hate speech montoze ekeri muromojo ambata na nyuma athiurukiri ni maguta zagite kana kibiriti kiri amu kwa ukethro kiona mbiche weka tu no ethiro kichujuriria we ngore kumanisha na njira entariru ngire kinga the Daily Nation arungamiri mama chukuru baroria where is the cash school principals raise alarm irogono roro ari toba tegero meru TV to dire to tegera ntuku nyingi sana to tegera ntuku nyingi sana baroria where is the cash school principals raise alarm. Days to the end of the first month of term 1, public schools are yet to receive funds for free day secondary schools. Nyuma ritoko drabagichoka kire term yawe ya mbere mukera nandi chukuru izi tere drachikia mukira mbechera chedha chikikwata kumakire thirikari cheko bathethere gwita na mbere na mathomo kuringana na Kenya Secondary Schools Head Association oimukariri gitawa ujekana tawili Kuria akiaria nandi kibanteto na dire to akiuga ate chukuru chire no gwatibu nene nekera kuga gutena mbecha chagutithe na mbere mathomo guchwaire biana na kunyakure ambiri ingiri kwenda kenda mathomo dageta na mbere au kubatara nera gukurikana nande abitha mwanya kire ministry ya kithomo ntuku yagore baraya na muchemanio amana arongamiri ba machukuru nikenda guchwa ntaira ya thina izi na kenda bachwa ora mbecha ikethirwa igiko kire machukuru kuringana na mwandiki munene wa kithomo Belio Kipsang na gweta muchemanio Jojo Njurario na Jurario jagutigira ati mbecha ni chigiko kire machukuru mwicho jwa kiumia giki kuringana na Belio Kipsang gweta muchemanio Jojo Njurario jagutigira montajagi mbecha ici na igatigirwa chigiko kire machukuru mwicho joki megeki ngazeti ya kwa The Daily Nation ngethero ngitonya gaja karatasi negakoga twire kuri na manto jegie gikukia ure wari mugi uri nkumaja nde gorone Samuel Wanjiro rugonoro naruro entuko yagoro rugonoro ero ratari tona jere nene age karata kinkazeti ya The Daily Nation narwa rutari tu otaure tu na jere nene ngazetine ya The Standard karatasi negatore na gatatu Baruga Wanjiro's death question lingers about missing home CCTV footage ochonko ni bukendera kumanya imbi yethero ekyoraga Wanjiro kethera ni mutino kethera ikuragwa kana kethera igochita monya ari wengwa kuririkana kuri na kamera ithiritwo ekiura ndene ya nja yawe kuririkana kuri na kamera ithiritwo ekiura ndene nja yawe nerago kurikana gikuga Samuel Wanjiro ura ari mugi uri nkuma na ora akwiri mwaka wa 2011 na gutiga Kenya barigani mono myaka iwe kurokete on the family moshi na ashore ibethe tabagiti baketa nambere na kuthingatira nikenda kumenya imbi yetherwe ikioraga Wanjiro na myaka 25 kagita na kau mabitha ne baugire ati Wanjiro akwire nyuma ya kugwa ende na ndikuririkana kuri na itagareri itiri Milimani Chief Magistrate Wendy Kagendo ora kuonera kuri na contradiction na discrepancies kumakire anto that barabara itaga okuji kuririkana kuri na akuji that bitito okuji kire ndaika chemuthe muthe Samuel Wanjiro na kibonde batikuwa gintu kimwe kuri na gintu gitekugwa au na ndiki kuririkana gikambire kare guchunkunwa nikenda gakamenyekana imbi ongwa yethero ikioraga Samuel Wanjiro kumani na okoji brabu itinde ni madaktari kumakithirikari na pathologist na brabu ikiroki ndani ya koti wonaniria Wanjiro na yethero akiringwa na gento gitogi kana kira gito blunt object na kiga tumira yethero agito turo bwawe daktari baba haba ugire kuringwa kwa Wanjiro aringi mutwe na bauga karingi nyuma yako kwa ni kiga tumira yethero agikua ende na ndego kerekana ndani ya koti kurari na gachogacha na popo ni nyuma ya bamwe bakoje amwana mushija njaya Wanjiro na kinyachore na atori bedra bagita ukoje mwanya kuwegi kukya Wanjiro nyara ndego kurekana igo kwanda kumenyekana kana ochunkoni bambiri irego to inquest into the death of Wanjiro irona niate kwina kamera ya CCTV iria ya urire kwina kamera itikuonekana kwina kamera CCTV iria ya urire
kamera eze kana futi njire ya batara kuthera kondeto ni kamera eze ya mushijo yura ntere chinya ururu ni abatara kuthirwa ikironio kujibu nene kwethera Wanjiru ni umaka agwire kana kethirwe akiuragwa indi kamera ya CCTV iririkana nithiritwe ikiura rugono rona njira intari ruka rona ragukurikana ikwari na swollen skull blood stains naragukurikana no kwethira kuna kintu gikuithwa dene yegikuke Samuel Wanjiru ukagona na njira intari kuma karatasi ne gatwiri na karatasi ne gatuthatu karatasi ne gatuna imaina njenga uzo ari mutongeria wa gikundi ke Mungiki Maina Njenga ari former Mungiki leader Maina Njenga nonekana kwithira nande agichimeregere siasa na ko mono kwithira akigwatambaru Rais William Ruto na kumeneria munini wa Rais Rigathi Gachagua ukona rugono Roma Maina Njenga ura power past ghosts and a mountain to unite nande rugono Roma Maina Njenga rotariritwe power yawe inya yawe ukanyuma ura kwari na nande uragutarirwa kethira no mwatongera baraba kethira bakigeria gugwatania murima kana Mount Kenya rugono ruka na rutariri katasi na gatuna na urete tena mbere na kumenera Rigathi Gachagua rugono ruka karatasi na tutandatu idurango tariri rero wagi Gachagua kugwatanira Kalonzo na wa Malwa na tongeria bangi arabara ugire bagatigira bakwebire Rais William Ruto gitene ibeze tana ngwataniro inene ne bakugwa hu yagutigire ne bakweberia Rais William Ruto gitene Rwangi ro kamati karatasi na kamugwanza Rwangi okurungamira o kamati ajande gurune National Transport and Safety Authority NTSA nidire kirita mawatho kirengari racheto commercial vehicles mawatho jaja jara jatereta kudwa jagikurukwa ne mbunge nene jakethera jagitigira ni jagutegera mantu jagio karabara ukaribo barabara norangari chigweta barabara nikenda kurigiria mitino kumania na mantu jaja jandiki kana mawatho jaja andiki jamoka jongirije 25 ngari ondere kwira ni commercial vehicle ikethera ikiendeka kuja kuingia mantu jaja jonde ikethera ikiendekana kwethera ina githogitwa third party insurance a valid vehicle inspection certificate in baroga ere inspection gentukira na ire kana ngari ri chonde ikethera chigikurukira ki road block chikathithira inspection kintu kenga kiandikiaza baruga ite gatigira ngari ri chonde ichikuthingatira mawatho jaja na kutena mitino barabarani kianta barabara na ambasi na marori jama nene jaja guta trucks gukethera kuna gintu kya kubachukuna real time tracking kumenya ngari izi barabarani kethera Nairobi ukaona Nairobi kagiteni ukau real time tracking area kethera gitetheria kumenya mauntu jegi ngari jore chigwita barabarani kukuririkana na ndiye NTSA ne jetana mawatho jama meru kiri ngari ya chitoche commercial izi ni commercial vehicles irikethera chigithujwa na gutegerwa kuringana na NTSA karatasi ne katuna ka kenda irukororo kwirero Rais William Ruto guchemani na atongeria bangi ba Afrika nikenda babangania ugukira kwa ndigoroshi Afrika yes ono go karinga karatasi ne cheto mutegeri Montejegi arimo karo na karatasi ne gia 10 ya mwanga the standard arimo bakiuka gutena mbecha chia gweta chagutithia na mbere mitaratara ya mashukuru na into bingi tabibi nkwanda gutagara mutegeri kadara ko inambicha kana kuri na rugono romuthia roro dire taroge kuchiria na njira enta ari rumbere wogo eta guchigurira nkathitize na guchitegera ngono ici na njira enda jankuruki mbere wetera guitaga wikitagara ngono ina njira enda jankuruki bedire ngi gutegera mantu jaja yes rugono romuthia buru nkwana kuri na mathiko ke antobara bendete mishedo antobara bendete mishedo Mathare Youth Sports Association uria wari mwambiriria wa Mathare Youth Sports Association Bob Munro na arikiti na kukua na wakataka kuona kithando kukea weniki kama tui ni achethi ba Mathare Youth Sports Association karatasi ni kama udhimo tegeri muchunko aretwa Bob Munro arakuwa na miaka 82
ambĩrĩrie gĩkosi gĩkĩ kĩa Mathare Youth Sports na nandi narĩkĩtie na gũtũtiga na ngategera nkona ajakĩrũ na mokoro gwĩtwa Ingrid na ana bawe na mũciĩ wawe nĩ kũrarĩ na mas ĩrĩtwa Riku mas ya kũmũrikana kũrĩ na Riku mas ĩrarĩ na tongeria mwena endi mĩthako kana antu bara ponta bathingatĩra mantu amĩchetho okona rũgona rũu karatasi nĩ kamũthia gathĩti-inĩ ya The Daily Nation au no gũkinya mũthia zora gũkari rũkĩrũ narwo ndani ya gathĩti ciotũ mũtegeri wa Meru TV eta na mbere na gũkenera mĩbango yetu yonthe ambethero ngĩkwendagira kagita gake kana nkuruki nkurikania ati aja nene Meru TV niyo gwĩta na mbere na gũchonera mwanya na nkuruki gũkenera ipindi byonthe uni bambetaga Dennis Mutuma mbethero ngĩkwendagira kagita gake Mumero itwakwigire wirane